Pola 4 je. Ne, 16.5 je prvo to kažeš. 16.5 je. Pola 4 ujutro i Lara se sprema ići, gdje ono ideš, Bog ti ja? U Gardeland. U Gardeland. Evo ga, bome meso. U pola 4. Bome dobro. Evo ga, krenuli smo. 4.20 je. Prvo moramo pokupiti Ivora, on tu blizu živi, pa onda do škola. Evo ga tu na ćošku. Come cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia re, di tutta una vita per me, ci vuole passione con te, e un briciolo del pazzesco. Evo sad smo na odmaralištu u Novom Mestu, pijemo kavu. Na granici smo čekali skoro sat vremena, bilo je baš naporno. Ispred nas je bilo 4 autobusa, tako da to je bilo najgore dio za sad. I imamo još malo pauzu, pa idemo dalje preko Trsta do Padove. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione con te, non deve mancare mai, ci vuole mestiere Najjeftinija voda, 2 eura. grazie di esistere. Doći do parkinga, parkirališta ćemo se vratiti ovdje do trga, do ovog trga Prato della Valle i nastaviti prema Bazilici Svetog Antuna Padovanskog, kod Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, otićemo do samog središta gdje se nalazi sveučilište. I tamo ćete dobiti nešto malo slobodnog vremena. Pokazat ću vam ulicu kojom ćete se vratiti do ovog trga. Kad dođete do trga, onda pratite ovo do autobusa i ćete se sami morati vratiti do autobusa. Sad smo bili na najvećem trgu u Padovi i idemo prema crkvi Svetog Ante, skroz u centru. Come che non passa con gli anni miei, la voglia infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me, saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai. Sad smo dobili slobodno vrijeme. Mi idemo via Romu, to je ulica gdje su svi dućani i tako ćemo doći do pusta kasnije. Sad smo se vratili na glavni trg, skupila sam magnete i sad trebamo ići nazad u bus pa za Veronu. Immensa quando vuoi, grazie di esistere. Più bella cosa
Evo sad smo došli u Veronu, parkirali smo i idemo prema centru. Prvo do arene koja je bila 6. najveća arena u Rimskom carstvu, pa ajmo to vidjeti. Grazie per esistere. Più bella cosa non c'è di te. Nekad je ovaj trg bio na periferiji. Arena Veronska je bila van zidina, van rimskih zidina i Veronska arena je u tom prvom stoljeću kada je sagrađena imala 3 reda ovih lukova. Danas ako malo bolje pogledate vidite 2 reda lukova. Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, che cosa vuoi di più da me, tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai, vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come 2 piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime. Shopping je gotov, sad smo sve na stepenicama, čekamo da dođe vodič i onda idemo do hotela. Sai, non aspetta, è un'emozione diretta se vuoi, ma non sarà infinita perché siamo fuoco nel fuoco ormai, facciamo in fretta noi. Evo, ovo kažu da je najbolji sladoled u Italiji, pa da probamo. Ciao, uno giusto in cornette, crema lazisa. Crema lazisa. Signora? Così? Grazie. Grazie. Ciao. Evo kupovana. To je najbolji dio sobe zapravo. Jako je čista i dobar je tuš tu. Ima zastor, tako da je to najbolji dio sobe zapravo. Sviđa mi se što je ogledalo jako dobro i kod tuša i tu kod umilovnika dobije se ovo sapun za ruke, to samo kao se ovako stisne i onda izađe. To mi se jako sviđa i da, to je kupaona i to je najbolji dio sobe. Onda iz kupaone se ide tu kao u spavaći dio, to je zapravo cijela soba. Tu su 2 manja kreveta koja smo preko noći mi spojili. Dosta su udobni, mislim malo škripe, ali šta očekivati od 3 zvjezdice u Italiji. Tu je kao neki noćni ormarić, radni stol, neki televizor kojeg nismo koristili i tu je stolica. S druge strane je ova neka grijalica prastara koju nisam ni pokušala upaliti i ormar u kojem ima pegla, ja mislim vješalice, tako da to je super. Sad tu kod moje kreveta, to mi je bilo jako lijepo. Na podu ima ovaj prozor i kroz njega se sve vidi, budući da smo mi na 4. katu, sve se lijepo vidi.
Eto, to je bio moj room tour. Soba je prosječna, nisam ništa više ni očekivala od takvog hotela. Evo, sad smo pojeli doručak, polako se spremamo, pa onda idemo u autobus i za Gardaland. Jučer nisam na večer puno snimala, bila sam jako umorna, ali smo išli još autobusom do tog najboljeg sladoleda u jedno malo mjesto, pa sam snimila mali dio kako kupujemo sladoled i to je sve. I to je to, eto idemo Gardaland. È quasi un gioco, sai, mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te c'ho bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta se vuoi, ma non sarà infinita perché siamo fuoco nel fuoco, ma bruciamo in fretta. Hrvoje i ja, bilo je super, taman, meni nije bilo previše i sreli smo Nikolu iz moje osnovne. Evo sad pada kiša, polako ćemo morati ići u autobus, skoro je 4:30, a onda je dogovor. I to je bilo to od Gardalanda, bilo je zabavno, provozali smo se na svim skoro vožnjama i eto, to je to.